Musio mwekuma otoini wa musengo kitui cha uthuiloni wa Sua kauntini ya Kitui ni wenda silikali pamona atongoi malikilele kwa kila mawetesa kubenwa kisio cha munda wa uchiewa wa kithimo chambe wa eka hili ni kitonga kimwe mayasia ni mathina nitie muno kwisila koti maimantha aki ya kitheka kiu mainena nandiki mama obo ene musio ni maumbula kana ni mama kwete mapalua ma kitheka ki na majisi niki meobenwa munda ulama wikwata siba nene nundu wane maana kukulia atongo ina silikali likilele kuikithia kana ni makwata akiyota siana sia mwene munda usu Onesimus. Musio makumoto wa musengo la Kitui West niwenda kwikala na wia wa kubenwa sehemu ya munda yote wa miaka mingi na wala withi tumeitwa isi mundu mandima na kutoa vo paloma kwenda atongo ina silikali likilele kumatele simeika bendo sehemu ya munda wa eka ile ulaobenelo matate kitonga kimwe kuma kisione kiu nenda nandiki mama vosi anasia mwene munda usu na wala utevo nisia weta kanisi ya wekelekane kiu na nimubena mawalua maketheka kiu na mayisini kimundonge ukwenda kulika kati wo na ndatu ya kisione kiu na natho eso sehemu iya munda ni asimo mundo ni wakabuambia kumela na neanie na siewe ba neanie ba pamwe na akuwa na inawa mozemeba na twele muse wakwa etwa na andi ya wezi aniye ngone na undu wa munda ili munda nundu wa tata na uo itukie na tuima ba mezi mundo na nimetikilite bio kananga munde wa tata na nimabangie kukolea wiganwa tena na nyawasia na ina wala nwa moka mwene munda undu wawetakana ethano ketheka kindi kwithende na vinywa kimubuko na kwithia vinyeto nuku kindu tabika kotini kwitetea wala weta kitonga kiu kienda kuosa munda ukuma na kwithia kwa oyu patamba kwitetea nyena twaiwe ni mutumia kwa wita wakaboa anoka twekalile kwa nyake o bandu kwe nyake matuku mabuzu bandu ba mwakeli na mwako wa katatu yo na thamie noka kwa kakithekani kichakwa na nguda maboyu ndio wa mundu ukungulia kitheka kicha ichakwa kitheka kia ichakwa yue ni kulwe chao kithekani ukungulia wenu ne ngulia chao yukitheka kichakwa nake kata ndetsoke kiata ndetsoke makabanga ulukia muthango ciana cia mwaito na ila nicio ciithitwe ciitetea sehemu ii ya kitheka chithi woni ciaweta kana umuthi kwina nzama ya kwanja kitheka kiu wala kitonga kiu kivanio kukwata sehemu imwe na mumeitiwa na ilengi wala save ya ciana bevikite kithekani kiu kutwa iciececo yumane kwa valua wa koti wa kuungamia ceco yiu mpaka mwei wa katatu walekwanisio kethia kwithukiswa kwenda through mavia ya serikali nundu moima tukwenda twirona kitheka kitu na tuice kitu atunya tumia bangozi mese kitu kwenda aikwani kethe kitu nzo zirona zela me bakisioni atwe namo disi ru lanza vea matunge kwani ogezirona tumeala maziwe na tata maikaimwa tata ameoba ama na jari nenga nyokuzo nyendane weba aiboba kwenda koswa ibone ma tena membe akwa mitimu yakwa malepo makwa inipanda velo vene za muno kumana na wane tata na yu kabenwa pakoswa ana ndu nguvili widia ina binika muno piana na tuima musi una lapane na kisese kina mane mombola kana kitheka kiki rito kicha musi usu na mayesene kimundu ngota tuye kisioni ki ukwenda kulika kithekane kiu cha vinya valaba weta kana kitheka ki kuma mwaka wa ngili woma na kenda byo kwa tatu kithito kicha musi usu na mota community ibe kuungamana musi usu meiweta kana musi uketa kuonewa kethani batonyeka silikali no yuke ya teresia ciana ici akaboa nundu nidikililwo muno ngalikwa kitheka kicienda ubeno na njengi yairiwe ni gukorwo tutanya gikaume kindu kiru ewe va ni ona miaka 85 na yu kionona no kilikilile serikali nikende matani tilivote mlingwa mavombo Tongo TV Neta Onesimus Chalo.